Намулуғын қатырық нехилеге аргыттан акастанан кәнеке 5 сылға чөлеліғу тұтуғар. Бұл күндерге Республика аргыны контроллар управленията етенне үгіз журналистар сырдатар кәпсир кейін үліхеттірі аргыта суық нехилег бүгінгі күнге қайда жағанан оларарын үйреттілер. Бүгүнгү күнгө катырык нехилегер олорочу кехсана тыгынча сүүс, нехилене турор сутунан 2-11 сыллакка тирек нехилек статуһун ылбыта. Жон серге сайдаргар нехилеге өрө тардарын еттен арыгыны бабу баппурохугар үгүсүле ытыллан олохтоохтор арыгы атыытыттан аккастаммыттара. Бу кенне тыгы сирин олого билле тупсан, үйтү эти оңорон тахары өңөтө улаатан, сайынгы кемге от мас күрө каха онтон датын тыгы сирин кыхалката кемигер ситихиллер болла дир нехилек баһалыга Алексей Пенигин. Лази. Все просто йохс. Көрүң. Жиңне хамы кытана хүлөтө, ырхан хүлөтө бу ол кенеттен, бу путун кенеттен жону гытара нехелени гытара үлелеги болар. Жон жиңнектик бейлери өйдөрүнө ханаларынан эттеринен хандарынан итегейлери, ылынылары, оны бейлери үлеленери болар. Ол оны хетиштак бүтүн абиге общественное хайынны жир кактакпыт. Физкультура уна спорт сөмөр солталарын табайдан бүттүн нехилегинен турунан катырыктар спорт культура хайыскатынан күскелсан доробияларын көрүнеллер арас чепдигидер немалары тутухаллар. Онуха бир төһү кихинен Анатолий Ефремов болар. Кини жары кытарын таханан нехилекке боско массаж өңөтүн оңороро бихиренер. Кини буллагандан массажын көрүңнере оздоровительный день, спортивный массаж, он антисуллитный. Ону таханан кини самай бу кондроз ырылах чондорго ордук охоба үчүгей көмөнү оңорор. Республика Бечайка департаментин көгләһинен чөрөлөктөк нехилектери кеңник сырдатар сорук турар. Маныга тустак үлехеттер чеген чептик ологу тутухар жон серге ологун үлени хамнахы көрөстө сырыттылар. Катырык нехилеге боллагана бу республика бир тарбакка баттанар бу музейинде көрдөкөтүнө республика алган солталах нехилек 5 жыл болбут аргынын баппыта. Олок көдөрүнөн аргы болуу хиддергер общественность хамсахана хүндах туак болар. Билдер болар. Дойдулар ки ханнада сырыттан нехилеген улуһун үтү атын илже сылжар. Маннык ыллыктак сананан сылайттаран бүгүнгү күнгө катырык үйнер сайдар. Юрген Романова, Иннокентий Кривошапкин, Саха телевидениете, Намулуха.